namni fi qaama warra tarata jechuudha. Gaafa wallahi kumtaan seene kumtaa takkatti ishee takkatti usin jechuudha. Ilaa isii haga maatiin baay'isa ishee jira jechuudha. Baay'isa isii qofaan. Namoonni kasaniinuu seene jira jechuudha. Suuraatuun dhumatte uffata namnummaan ofirraa uffata qabu hin jiru keessa zubaalaa kana malee jechuudha. Obboleeyyan kiyya osoo viidiyoo argee osoo viidiyoo agarree sitti gabbaafne sila akkasitti nu amantan. Akkuma dura hidhaan akkuma duraan beekte san wallahi kun san caala. Amma guyyaa halkan deengaddaa namatu nu bira du'ee halkan sa'aatii 12 sa'a 12 dhumate reessu namaa deemee nu raawwachu sa'a 12 torbaan dabalillee akkas jechuudha. Akka achi dura hisaaban qabuyyuu amma rakkannee jirra. Rabbi jedhate sagalee nuuf ta'a. Namni as keessatti nama sadii moo afuri nama afuri namni fayyaa hin qabne kan sammuu isaa deemta jechuudha. Kan waa takka hin beekne. Kanaafuu billaa aleeka sagalee nuuf ta'a. Sagalee kiyya kana ammoo nu waraabaa gannu furaa. Nu taga dandeenyuun lakkoofsa namoota guddaallee amma nama hedduun na bira jira jechuudha. Namni yaada qabee na bira hin jiranii namoonni yaada qabee ofii yaada barfatanii warri afaan Amaaraallee ni jira, warri Tigriffaallee ni jira, hundi jiranii jira jechuudha. San biratti yoo nuti nyaata gaafannu akkarri ol seenee nama kana guutuu kaarabaan tuma jechuudha. Kaarabaa qaban. Kaarabaa namni lafa qabu namni torbaan tokkotti lafaan ka'u. Kilmaa takka ittiin gootu. Nama 300 irra jira takkatti ol darbanii baasan jechuudha. Namni yeroo takka namni afaan kaasa jechuudha. Nama 300 yeroo takka. Huldii takkatti nama lamaa tokko sana jechuudha. Kana rakkoo abbasitti nu kana viidiyoo nagartanii siranii amantan. Wallahi waan duraa san caalatti jabaachaa jirti. Obboleeyyan kiyya sagalee nu taa'aati. Nun dagatina. Bara deengaddaa viidiyoo nama agarree olii dhuftaa ture. Damma viidiyoo san qaban gadi hin baa'u jechuudha. Saarraa musitti yaa kana yeroo biraa hin argamu. Asuma irratti raawwatu. Waan silaa keessaa qabnu guutuu makbiraa gamtaa namarraa walitti fuunee bitanne haga ishee 200 finfinnee chaasoo jira. Sana achi immoo malagallee qabaannee waan akka sarabdee deemuu hin danda'u. Amma booda sagalee kee dhaga'uun keessatti ulfaata jechuudha. Kanaafuu sheer nu godha. Namoota afaan wannaa beekan Amaariffaalee nama dubbatu. Dubbadhu jedhiime. Amma afaan Oromootiin warroota dubbadhame. Nama afaan Oromoo fedhiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kamal jirtu akka nagaa galata Rabbi akkami Rabbi sinaa baasu. Sirriidha namni isaaniitu isis akka carraa as keessa oollee an duraan ijoollee wayii markaza koosar keessatti barsiisaa ture Shamsuddin Shehu Seennaan jedhanii. Akkana ayyee. Ustaazan imaam as keessa jirallee ni qabna nama hedduutu as keessa jira namni beekumsa qabullee hundi jiraatu qaammoo manguddummaanleen abbaa kenna akaakayyuu kenna nuu ta'ullee as keessa jiranii. Ayyee. Aniti dhaamsa kana akka abdiinuu geessee jira. Ayyee. Warri as keessa jirullee haadha gaanii warri as keessa jiratan bootaa manatti warri markaza barataa turtanillee kenna markaza tokkummaa akka markazul rayyaan markazul hidaayatul markaza Abubakar Siddiq ijoollee warri akka tasaa Qur'aana qaraatu yoo as keessa jiraatu taate dhaamsammoo gama barsiisotaatiin akka jarraa ta'ee obboleeyyan kenna kana keessa oolee. Mee maqaa keessanirra deebi'aa ibsaame sheekan. Maqaan kiyya Shamsuddin Shehu Seennaan jedhan markazul koosariin barsiisaa ture ijoollee. Ayyee. Akkas inshaallah warra as keessa jira hundi isaaniitu akkasitti sagalee kana namni dhagawwanni as keessa jiru waan afaan nama dubbatuu miti. Sagaleen immoo tiyyuu nu qabamee jira. Viidiyoon takka gabbahee namni argu namni sagalee namaa hin dhagayu. Akka namni immoo tiyyuu yeroo mara hin dawwalanne duraan heelen tunis hawaan dawwalatanii irraa jijjiiranii shari'aa eeywaa jedhamu jijjiiranii waan afaan namni hin beeyne sanitti isa wajjiinuu qarshii 100 binne riyaala abbaa diidamaa kana abbaa diidama namaa ta'u akkasitti namni ijoollee dubbisaa nama dubbisaa akkasi isa wajjiin immoo namni du'aa jira namni dhibamaa jira namni beelayaa jira namni as keessatti wayita garii mukayyafa haga dhumaasitti bananii akka balaaxan kun si gubu si godhan wayita garii immoo sirraa cufanii oowwan nama azzaban kuni qixaata fir'oonaati malee qixaata musliimii namarra dalaguu miti kana wajjii yoo immoo nyaanni nu hanqate jettee ijoolleen qadaadiddu galgala askara kana guuratanii haarisal waxanii ka jedhamu kana sibiila matatti godhattee mataa gara gamiilaa godhattee sawwajii yoo ijoolleen diddu ijoollee kalee keessa dhiittee wallaahi mucaa tokko halkan gurfama kenna kalee keessa dhiisanii rabbiin nu baase fuutee hakimii siddee wayyaa'e akkasittumti sawwajjiin immoo tiyuu namni yoo dubbatee jedhe nama mudiiraa hin dhoyti
wanna kaharaba kana itti qabdee kammoo akka ibiddaa nama gubu kana akkasi qaxxaan jechuudha. Kanaafuu namni mootiyyuu muslima ta'e namni Oromoo taate ka maqaan Itoophiyaa himattu sagalee kana afaan hedduun isinii dabarsina kanarraa hafe namni marti sabni murtees keessa jira. Oromoon, Amaarri, Affaariin, Sumaaleen, Tigreen, Silteen, Guraagen marti isaatu as keessa jira. Afaan barbaaddaniin immoo tartiibaan taa'ee namni jira. Waan kanaayyuu namarraa coranii qarshii 5 irraa fuudhanii ka waan qabne qabeelli itti jiru akkasitti isiniin ga'anii ani asumarratti gabaasa obboleeyyan kiyallee na bira jiranii raayyaa baallee warra immoo ustaazota jedhamu nama sagalee isaa dhagamu warri immoo miidiyaa hundi jaraatu sagalee kana akka mootiyyuu yoo namummaa mootiyyuu ka himannu taate yoo namoomaaf ka dhaabatu namni mirga namoomaaf falmatu hundi isaatu afaan immootiyyuu ittiin toroggamanii akka mootiyyuu hawaasa biraan nu geessan amaanaa isinitti dhaamannee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaamiin fa'a biraan nu gaya, Abubakri fa'a biraan nu gaya, Ustaaz Kaamil Shamsuu fa'a biraan nu gaya. Warra mootiyyuu sagaleeta warri ijoolleen hattan miidiyaa kanarraa fayyadamu hundi isaaniitu sagalee kana akka biraan nu gootan amaanaa isin biraan kennee jira. Mubaarak Musammaa fa'a Aslii fa'a hundi jaraatu lakkoota teelee yoo isinitti ta'u jedhaani namni namarraan kaasu akkas inshaallah. Amma namni na bira dhaabataa tan wajjin yookaan nurratti dhaabatti itti haa dabaranii haa dhaamatanii. Obboleeyyan keenya nama 600 nu caqasaa jira. Obboleeyyan keenya sagaleen isin dhagaa jirtan tun ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaa Xariiq Alkarjiin keessatti hidhamanii akka malee miidhamaa jiran. Bilbila diraanii qabaatanii itti bilbilanii informeeshinii isaanii dhagaan jirru amma birrii guddaan teelee nutti dawalaa jiran. Sagalee waamichaa akka Shaamiin Ibroo raayyaa namoota gurguddaa sagaleen isaanii dhagaamu biraan sagalee kana kukkutaa biraan nu gayaa nu birmadhaa feema. Waalaikum salaam wa rahmatullah. ሰላም ነው ኡስታዝ እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። አሁን እኛ እንደውለው ይሰማል እንዴ? ይሰማል። አሁን ቀጥታ የምናናግረው ከሪያድ እስር ቤት ነው። ጠሪቅ ሀይር ከሚባል ማለት ነው። ኦኬ። እና ይሄ እስር ቤት ወንድሞቻችን ባለፈው አመታት ሲተቃዩበት የነበረበት እስር ቤት ነው። አሁን እኛም ተራችን ደርሶ ያንን ስቃይ የበለጠ እጥፍ እየከፈልን ነው ማለት ነው። እና አሁን ማለት የምንፈልገው የምናስተላልፈው መልእክት ወንድሞቼ እዚህ ጋር በኦሮምኛ እንደተናገሩት አንደኛ እኛ እዚህ ቤት ከገባን 5 6 ወር 7 ወር እስከ 8 ወር ምንም ባቲ መጥቶ ያላየው መታሰሩ ያልታወቁ ሰዎች ብዙ አሉ። ፎርም ምናምን አጣየቁም ፎርም ምናምን አልሞላም እንዴ? ፎርም የሞሉ አሉ ያልሞሉ አሉ። ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለም። አምባሲ መንዱ ምናምን አልመጣም። መጥቶ ፎርም የሚሞሉ አሉ ያልሞሉ አሉ። በብዛት አሁን እዚህ እስር ቤት ያለ ሰው በጣም ብዙ ነው። ቢያንስ ወደ 20 ሺህ አካባቢ የሚጠጋ ህዝብ ነው። ሴቶችም አሉ ህፃናትም አሉ። ህፃናቶች በጣም እያለቁ ነው። ሽማግሌዎች በጣም እየተሰቃዩ ነው። ወጣቶችም ደግሞ በሽታ ገብቶ በከፍ እየተሰቃየን ነው እዚህ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ልብስ የለም የሚለበስ የለም። በጣኒያ እንዳለ አንድ ነገር ሳይሰጥ ልብስ ተፈትሸን ምንም ነገር ብር እየተቀማ ደብቆ ብር ያስገባ ሰው ደግሞ እዚህ ፌስታል ገዝቶ ፌስታል ለብሶ ነው የሚተኛው። በላት ላይ ነው። በላቱ ሲፈልጉ ሙከየፍ ይከፍቱብናል፣ ሲፈልጉ ይዘጋሉ። ነው ማለት ነው። እና ሁሉም የምንፈልገው መልዕክት ማንኛውም ሚዲያ ተጠቃሚ የሆነ ኢትዮጵያዊ ይህን ነገር መልዕክቴን አስተላልፎ በአላህ ሲል ሁሉም ሃይማኖት በፈጣሪው ስም መጠየቅ ፈልጋለሁና ሼር ላይ ያደረጉልን አንተም ያስተላልፍ የመልእክታችን ሁሉም ጋር እንዲደርስ ነው። አሁን እዚህ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ሰው አሉ በአእምሮ ጭንቀት የተያዙ ማለት ነው። ሊሞቱ አሉ። የሚሞቱት ቢያንስ በ2 ቀን በ3 ቀን ነው። ቤቱ በጣም ይሸታል። ሰው በጣም እየታመመ ነው። ሽንት ቤት ውስጥ ነው የምንጠቀመው። ምግብ ደግሞ አንድ ቁም ምግብ ሲገባ ደግሞ ሰው እየተገረፈ ነው እና በጣም እየተሰቃየን ነው። ሕክምና መውጣት የለም። ምንም አይነት ተስፋ የለንም እና ይህን ነገር በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ያለ ነው። ኡስታዞቹም ምሁራኖቹም ዩቱበሮቹም ሁላቸውም ሚዲያ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች ይህን መልዕክት እንዲያስተላልፉንና ወደ መንግስት ጥሪ እንዲያደርጉልን እንፈልጋለንና አንተም በቻልኩ አቅም መልዕክታችንን በአላህም እንድታስተላልፍልን እንጠይቃለን። ፈታው ደግሞ ያው መጀመሪያ በኦሮምኛ ወንድሜ እንደተናገረው
ሁሉም ሀሳብ ተመሳሳይ ስለሆነ አሁን ካርቱም እያለቀ ስለሆነ ካርቱ አይገጭም እና ቀጣይ ላንገናኝ እንችላለን እና አሁን በትግረኛ ለሚያስተላልፈው ወንድሜ እሰጣለሁ ታናገረዋለህ። ቆይ አንዴ ሄይደር ዋን ጋፈቱ ቀብዳ ሙጫከና ሄይደር والله أستاذ أنا ما أدري هو سرت فنان ثاني تي ميدا جي فدتي وانغا دوغا دراكون قبل صحيح اي قتل انا كده جاي كمان سجالي ذاتنا وجولي ورمو دا كيفتا وروني جولي ميدا ورتي درايفا دا جولي تكتوتر انا جلتي بتي درست هيك تجي سجالي كان كنا تيبا اما كان تيبا انا كان جولي تدليها ورا كنت كيسا ورا تكتك جروب بتغني ka warra mara sende akka jollen jiddimi jollen te warra wal bekani inta binne tijar yokan youtube ta tiktok ta irratti hafiani oye dubbatu jedini tigri fanka ka tigri frato do sinira tadabanne ayye sagale sana oromo sagale sana waraba warri warabu beitan kukuta waraba diro ayye tikufa وري خام يوتي قرأت أبليس أبدي أكارو وتقولي وني لايني زاني راني هيمات قرأت أبدي عليكم السلام موت قرأت أجرا نسوار كيسة جرتان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك سيدنا وتخاف زلنا حياتنا المتزلقكم تتعاملوا أسر لنا نحن حواتكم وجناتكم بتعامل تقبلنا هنا أنتوا وجناتكم لكم تسببنا دمتونا أو تسببنا ورو سرقتا حلقات هارينو صبرتا يلي فرشا يلي محيط تمام عيدان نقوي يلي كله حمامية شنا عوضي هزي ود ألسو تاونتي نقصر مشترم نقو بدلنا تبلنا حانت خوز إلى خطة سيونا نقو بدلنا تبلنا جنة فريق يوم خطبنا أبين تكامل الدورة حاملنا اليوم إن شاء الله حكومتكم يقولون لنا عاوزين دورنا وحاتنا عاوزين تجمعات ردوا لنا ركز لهم رزق عليكم مثلا شر لايكنا دوركم زلهم هو تتعبوا بالنحواتي كواني محطكم عاوزين يهدوا بتعمي تفكرني بتعمي كان هو اليوم كل عاويدو عشان سايم عبد الرعاي عبد الهيمات يلي بتعمي موت بزيكو حمام بزيكو أو يفعايزي كأنك عود كرايه فينو أو يسمع له أو يسمع دارو تتعمي تشجرني للهم خاطنا كلهم يتقاول حكم دمسخنا يتقاول بعد كان بيعيش كمان بتعمي تشجرنا أنا إذا رأيكم تتابعوا بالنحوات دمسخنا obboleeyyan keenya sagalee nama dhageettan kun afaan Tigraanyaatiin mana hidhaatirra abdii culullee waliin jira. Nama 700 abdii hayda bilisummaa fa'aatu jira ergaa kee gabaabsi dabarfadhu. Okay, ayye malee da amalle afaan tibbaa kulli jira tibbaa lati ko adu abdii cululleeti kun yorriin beektanii abdii culullee arsii. Mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa afaan garaagaraatiin dabarsaa jiranii please share godha yoo seentan laayikii godha please uummata keenya laayikii yoo gootanii hin tuffatina tarii akka isin laayik gootanii nama qaqqabuu danda'a waan ta'eef please laayikii godha deema. Ayye tufufa ni waraabama. Hello, salaam alaikum. Alaikum salaam. ያው እኛ ሌላ ቴልፋ አደም መልእክት ለቴሌፎን ከሽናን እኛ በሪያድ ትርጋራ አራነኒ እና ያጂና ማን መልእክት ያው እኛ ጊትር ጋር በኃይለኛ ስቃይ ይጀናል ያለኝ ሁኔታ ያው ለሚዲያ ላዲቆት ያው ጀዋል ለገቨን ያቀዳ ቀሎን ትርጋሪ ቀዳ በቪዲዮ ምናምን ለሚዲያ ይጀናር ቢወቅቱ በቪዲዮ ሊያጀጊ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሚዲያ ለተከታተራን በቪዲዮ ያለ ነቢ ችግር ሊያጀና በጣም አስቸጋሪ ነው ተራ ጀዋል ጊቦ ተላቀተላን እና የኢትዮጵያ ህዝብ እነገዛ ያው እኛም በበላ መከራን አቁቢታ ቆቆብናን ለመልእክት ሌላ ተደረሰንም አቀተና በለሰብ ደግሞ ይስቃይና በደማ እስከ 4 ወር 5 ወር ጃም ቢታ ገዳን ተይዞ ፍሪያድ አመጣን በሪያድ እኛ ቢያንስ እስከ 6 ወር ጃታ ገዳን በደማም ደግሞ 6 ወር ታገድ እንደገና ሪያድ አልከርጅ ያዘዋወሩ ይሰበብ ቢያንስ ይፈብል 5 ወር 6 ወር ታገደ ተባለ ባይተን
في هني تدمو يصيري بتام كما جمران بتام بس في هني تالا يا ميجي بلا قبلني مثلا سرات حتى إلى عند ما يلو شوشتين كوجان روز دمو بيانس بعد غرفة ما تمسحوش ما تصب نبران شيش ما تصب نبران حتى دستان روز وجان بايتين ما حتى هايلاند حتى ليكري لو شوشتك يتكافلانا خارجان عيد تاع جماش هايلاند ماي دفع راتب إلى كتاي إن إذا متعصبي بانو تيتو بحزب يا سنة دقافة كشاني إسرائيل بايتين كلهم قدمو يعني لو أهم بالا سبب بعض تام أبا ديني لو تلاقي لو أبو بروتين قدام إن تعصبي بانو ميديا اللي تكمان سب يتلا على فانك أنون شهير أصلا يا ونقدي الله خير جزاء مكفل من يا على نبيني تبتام أشتغاري إنه يتعلى نبايجت يا على نبيني تبشتاي لبشيتا يوتي سب تاكمان أتذكر قبان يوتدو يتي لشتنا لمثال بقدا يسامت بعد ريبل هوشت سب شيشت سب موت نار لقد كينك لارات تراتي نين باراتي سب حدي سب بموت ياو بلمي تكا يا علي سب يا قتلي قتيلة منانية قتيلة لقد كل هوشت تقدر كي سب بس ما تين زوني كان يسرقارو سوداني يا قدو يتي لشتنا بس ما تين زوني كان يدو تهايتا سب ألوكيان على تنشان ولا متنار ياو بيانا بس مريزوني كاري سبب وسدوي تلاشينا بايدين ميكي بتي ساريم سبب قوتين كيس بلدية دمو هوشتا كيس بلدية للي نبي باستر ريال وكبنا باستر ريال بوقف نيم زوف ياو كبانغا دي شاركان اسكري غيك او كبنان باستر بروف نيمان اروتي بيجي نبي تو بوشت لين يامي تكرا كبو ماتوني كيس بلدية ياو تيان ابيلا وتيان بلدية سرونان ياو بلدية لاينا بالبنا يا قد ويجي كبوني وكوان بطاني لدى تشيشنان قديلنا مغرب الله فتح دلوقتي مخوان مرنا مغرب markan yo untuk kuma na yo untuk na me dona no wajira yan marke dona no wajibu na jaran ada to dona post ismal ke wa okay na dai gani wata no tiri ma mun dara yo dor kuma na ni ta sa to yo upane ya hagan kumulan marka madale sa bari ana